Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Southly ki village organization ki bedene kasnong jongsha bat thangsning harengkat ka jinge trailang bat ka block mission management unit Meghalaya State Rural Livelihood Society jong ka office BDO Maukanro CNRD block aga arpo hendre trik naibing arajar arpo saung kala pli ye ka yode marrem iba saiso lingba ka kom thung ka bampundan kam dawai sbo kata daga basanya ben ha ka sbo mariang Yagani ka yo ha jongsha la plido ba bantedor lingdo MLA ka Maukanro constituency padagani ka sngira dan ru ka jingwan jingo ru de ka kinhon Azim Premji Foundation hapo ka jingalam jong Chief Operating Officer Livelihood Project Manager Natural Farming Environment DFS Livelihood Naloru MLA berkinomi ikman jong ka foundation laidon langru uba Ricky Melim ngam Agricultural Development Officer uba Shan Lang Lingdo COO Livelihood Promotion MSRLS kinoilam snong kakinhon BBMU kinoilam bat kidukot jong ki South League Village Organization ki Self Help Group kinong rep bat kiway pan Hashwa ka jing play yagani ga yo kala don shwa ka program ya merging mod halor ban kinteo yo kam rep klam da pendan kam ni ga wais bo kata ada ka ba ai ga jing tung jing tem daga sbo mariang kilat kilenti ban kinteo ya ga yo ka kot kinong song snong bat kiway pan ki phang habakren kum kongsan ha jing elang ba ban tedor lakado bakam long ka basuk ban penkelan ka jing melin ban rep klem da wais bo henry don kam ban le suki wat lakan shimporu kum ikpir chon barit te mentapat ngala persang dagi kuat lai phong nur chaneng bat ya la persang ro bantung ya upa hado menta te kajing persang janga naga barit hado menta kala kham kiu khandia te kajing ka long dang sedang lamar bagi thum ya usambai uba umpat chumlien ban ka dawai tiga khamtam li ya uphan ti khamsam jenjar hi kata tang bangi nyai persang pat ban bu sembai na dau tu uphan bangi lap nemlin ban thung ti kata hi kede jing kumbala ong ya ICRP jangi ka jing kalong ka ngoi ru ti tang kata hi na ka jing sam janga. So in my field I have 3-4 acres of land. So in that field these vegetables, as they have mentioned, same type of vegetables only have grown there, but the main crop which I have planted is a ginger. So ginger is I have last year I have planted for nearly 200 kg of seeds. So the products which I get from ginger it is 40,000 last year. But this year I did not sell. It is still there on field. So I don't know how much it will come. But vegetables it is a little bit only, and it's 40 to 50 beds like that. So from that collectively, so I will tell you that from vegetables I have collected 15 or 16,000 last year. For 3 months? No, this ginger is only full year, 1 year. No, for vegetables? Vegetables it is 3 months. Twice in a year we have planted. So did you see any change in your soil quality? Yes, there was a lot of changes. Last year, the growth is very small, but this year, because we have used that system which they have taught us, that what is that? That bio inputs, we have used that one, so there is a lot of change in the crops. Ban ngastar utang kacaka kabarit ban ngantung tentu ki chan karden mapanan kam ban shen yema te man hauni bade nangkon ngata kalai banai pacor ngayo tang khatra kilo te ban di udahon dia urempai tu ade ban kicing te kilong kaum hamtam pati hak per adang biang cakang di cingker di kena kia yuk kia mare kia lekka te ada daun pekat cingker te kami ada. She just started in the month. Motor, pacor, dapat uli, te long kat beros tu tak berap ko nego full te. Syai ai dawai uria te kilong kisong baha dan ai dawai te suruh menta kin kisong bahara. Long tang kendau long tai kena katerkhong sedang tahu.
persiang menrep yo kuba ya kicur kumalai batai kubi umuli udhania teki kecor kubi talang sibuan kin mang ila yo cimentoy nang ne ka rep ban ila persiang lu ila buat lu yak to ka cingikai bang ila yo ban le yak to ka dawai spo nakaspo to ila persiang menai da kecing pat kalong ka hi namal bang don tamang habis apa nau slap bat kunjo ru ya ka cingkia sensting sang tahi ngapan ngala persiang bandrep na marungi dang yo training mentau senam tentang dengan national farming how nai fam ila sedang mga persiang shua nungkong nga persiang shua lai per barit jonga mo kitchen garden bagi ong teng lawan persiang bantung hang to per shibon jat ki jing thong na du u kajor khandian u kajor u presben nang tang thong u muli khandian nang ta u dhania bon jan khnat nga thong namar bahak per yeng kabiang ko yo banai en kibha da en la persiang ban ai tang tu kita wai bai didi yo ban hikai yang ima bang isnahi itu ki dawai im penat kam si itu ki chemical ni klim penat kam si gitu ni penat kam tan ka to ki bang yo ban yo ching hikai antara negara national farming i kabiang palan ta mlahi ban bam lu la yo ban tiru kinet kan sa ma mla ban bam nung kong ong tang ban bam mi la dia ban yo juga cikia mon ta kayeng kasem ba ko dikti re mla ban bam yo hi ban dia kinet kan sa ban ngi ba kapiang dalam persiang no kan ban rap sa chaleng kha kan kindian ala persiang ban rap man hau ne dai fab yo pan rap yo pan te ngai ka u pan de u pan yor hi u biang u pan yor u biang te ka ching yo kham na hi kindian la bang chu ai chemical ka kham na kindian andai ba ban still tu kata-kata ban po tu kata-kata andai ken u biang yo ban dia te barasi kata ngi yo kan nang tan magarep tang kindian ta kan kha jonga lai phau nuan ga dan te harap bi kata te man ko pa ji yo nyau berni pra berni man ha kan ngai yo riau ka mod mdapo kata-kata u biang nama kerjang juru biang bhangi pen kam betani gitu te ngoi i nakaleng junga ka biang yo pan yor rei kat bang pet pat mentau sne ngarep sayo motor persiang pat nak adapti tu pan yor ngarep sayo motor ngi u biang hi ba letan ka dau ba ha chaleng kha em bom dan jingkia de kaleng kha jungim dan jingkia ki pun ki masi wan penjot ki masi te ngai sko to nong hadu kata-kata namar ki masi stay mi pun masi tamo wan penjot ki masi ken namang yum dan jingkia long dan hang be kum to kaleng kha em re hak chi chau motor ngi biang him da kata-kata hi biang takita hi bangana rem tengah sngau ka khambun hi tu penan ka be chemical te menta te duna te chungdun She don't have the exact amount, but she felt like she more before. Like, mentah pinjaman kamu dah wajib. Tapi apa ada bakal jemi kaduna. Mentah pada. Saya ingat semua orang pada mentah kalau kita nanti aku tahu kalau jemput mah, mencuba pernah bantu tawai, mentah pernah cuba bantu tawai, tanpa apa tak jemi kaduna. Kacimi kaduna dai nga pa nga kemen bang yo bang rap kan national farming nga kapal khan ngong ta chunga na ta kayeng kasem ko ka khia te ki pon ki ti chunga ka yeng kasem yo ka chuka ching khia yo ro ban dia si ki wai ki dawai pa ku agi to ki ching thong ki pa ku ke bang dan ma dan dawai ken dan ta plan so pi bala pi nei bala ka lam penan kam dawai sama ka ching ni kalong ku lo kham ya bilang kham ya long makan so ka hindi kumbal kini ki experience kaduna Imejana bara konsisten udah perai kemudian kan kalau ubi bara chemical waktu bara natural sampai you organic kita udah kan lebar bagi cingkia dalam song ukam sting ke unsur you sting national farming ne natural farming mushroom sting about cabbage again the weight of the cabbage. Using chemicals, it's heavier. No chemicals, it's very light. Yes. So there's no, for cabbage, there is no possibility that there will be average between chemicals and non-chemical. It's almost way back like this. If they are using chemicals,
it's hard. They're using no chemicals. There's less. Te nakadaw kata kasibok ta kamda ya pher tham da dang pran kam ta kana natural farming. Dei men hakani ba uduk nan ma ba kaset kamariang kan. Menona kasibok te long ya seriam hi kor kom jing mi kaduna tak dia. Uslap hakapo bala saban song te wan uslap te yap ma ka tu bi. Lo ut ta. Ta biang ka mariang te kamur ke jing mi ka ya kam dei pher tham la buat kasibok ni Dan menen ngidang don ke meeting bat tim jong apren prenji hak jing penya jong principal secretary jong ni nakaliang jong uru la ong ba ka sarkar Meghalaya ru kala penkre bat kala form da gawai gamen apo jong ka department jong agriculture ka banlong hi kum ke MSLS kum belum mangi nomor pi ke MSLS kamdei ka technical agency kamla are ban skill ya kani ka national farming mo hendrai kandai hi ke department jong agriculture kaban tik dalit tikila form ya kawai ka met kaban penya ya ka national farming hak state pro kawai tik MSLS bat ki department jong sarkar soil water resources bar khat gini ken saya kan thoblang ban ya kan tiu pi ki ba nak banta ban pitslur bat ban penang perstan fi hak badai ban kaneka jingrat national farming te ka kumba mafi inongrat la sakhi phi ong ba kani khando jongi kala stom kala pang te ladangi ai de kini ki dawai ki kenbat ki bangia thau hi yesna hi tangba di ban but thik pathik ya ka jing hi kai jong kini ki arngot ki santes mo ki ban but thik pathik namar kana phimbot Kimyo rai karason. Kita kena buat orang ada ngan kle ngan ai mi thai no khambon ngan ai besan no khambon bakhan kham khan ka dawai mlong rai. Kat kum ka jing thau ka ru kat tu hi ka jing kle ro de belong kat tu hi. Di ben but thik pathik ti ha kata kadur ka mut pinyo e karason. Mut pinyo e ka jing uso ba biang. Andai de phimbot pada ka mut kan slam kan duna mo ti karukom ai ko bong kini ai man khasan sni man mar bakani ka khandau jongi kadang pang kadang stop mo ti takadaw hap yan le ban ai bun sin bat ningen kumo phi ong mo phi hadin lai saus nem kani ka khandau kan sapoi biang sha ka tu ka khandau ka badan hari khlang play gini ki staff bidon lang ringkat ka department but khamtam last not the least, the Ashim Foundation from Andhra. I hope you have experienced our state. Since you are here, this is a beautiful place. Welcome to Malkan Road, welcome to Jongsha, and we will continue to work together for the betterment of our farmers and the people of this constituency and all over the state as a whole. Nakaliang kajonga kada sko kamen shikadai. Bangiyo beri dan langkum ni. Ladang ia keren cepang ke natural farming. Kadai kabajuat adu kata-kata. Tangba hadir mengiyo ayu kutuka. Jika keren ke interaction buat kina orang kicong ipat. Ngau ipi kamdan jingye ban penolong ika. Beli ngau kumta. Kumpong i baksan mentan. Adang i kan news menen. Bau PM Modi udang ya ka National Farming Mission kumba arajar prak ni la pentam mo pi ndiat la ajar arajar praspa kumta san polai ngapet news men men tengok ong ba iman kani ke program kini ki views lalong makitip lupa ki pelong matasi udang long PM menen mentagi pelong ini program tebat kani ke program ke bau launch mud kanin ka state jongi kala include lupa namar nilai sedang ni national farming katu kanin senama keleng apo kejela kabi kejongi tambah so komen pat ba apo ke constituency kejongi ke Jongsha ke Tangsning kidai kinong lam khamat kani kalau ke kesultanan tongin ai ke kita pi kata ke national farming ni ong ba ketika traditional method nadu kapor mencuat kani garap tenrai kani garap
Kebangirap ni ong bangila sedang kila ikai kita ki forefather jongi, kita ki longswa ki jongi. Tamba suki kat kum kajingnya jong kapor. Ka ke baca kelong bangi kuat kam keloi no kuat kam pun ni sedang bandrap ban penon kam dawai. Ban isutu update mengiyo ban yakran kum tu menne ba fisutu ba pi kum kinong rap ken mau kubi langi kuat kam pun kam keloi ni ai dawai. Dai nam dai kam bi pun ru bat bakram ai dawai pat kadur ru syai tangba kajing fer kadang. Upan nilai osno lah batai lut nganom .com man keren show. Hanai kai ka bangakwa no ipi. Bagani ka khandau ka jinglong ka khandau hapo kani ka than ka jongi. Bag ka jinglong ka khandau shapo Garo Hills. Jinglong ka khandau shapo Riboy district. Nyong sa Riboy district ka khandau ka balong fertiles. Mot phi subrat kai lami bai. Sa Garo Hills balong kumju ka khandau. Ni sini kamlong kai pher. Tamba karena karyang pat kabaklan badai berkubi badai bat upan badai bat muli kadai nasani sepo akilon kasih jongi kadai ka belt mud kadai ka mauran kadai ka melim kadai ka maukun ro kadai ki cakak baklan benrat ngayo so meneng sutrat ngayo so pro artrigi vios tamangin pek ki jor ki cak kilong kumdo namar nga kan mau si sien ngalek apo laj mukra kayo apo laj mukra ngalih tiang jor untuk itu bila kam selam itai kong besyong tu ide yang ba fikwa simune upan ba ai dawai ba unu upan baklam ai dawai bini yang ha dengan baik utau upan baklam ai dawai kadur kadar dengan itu ifi pesniu ha upan ba ai dawai pat pelun itanat ba tangba yang rasi ang cuklat ya kata aslam yang rasi yang bu ini pan laisni wanom le utai rubo laisni sampai ke dur kadar jong upan ke cingeper aden laisni yang pajang aden laisni ngan itu ipi utam ubangai iyo ra utau ubakhamai dawai ulong bai kumju utai upan bai dawai pat ula asri ula kaban itu tahu kan ula ran pistu temut ukham slam khamne une ubalong natural mud udai ubarap udai bebemina khando ka baai ka mariam tedai na takadaw kadon ke cinge pher wat komju ani tu ipi haba hagini singi yong ibam ke cingbam kiba ladon dawai sudah den rengi don bok po bleu dong ie ya kene ke jela ka jongi ngidang don sisa ani tu ipi ki klau ki betab ke cinglong ke cingman ke khando ke syap kapau boleh lu akar ku. Tekata kam don jinge ban penuan ben kum ketai. Namang idang buon ki cakaru haban adu menta ki bang empat kata. Ki barang dei be ki kendo ki barang khoi. Tengi so thu ba khathan jongi le ngene thu pi kam dei kam so. Ngende kran ye ka lom le station neng le ani bo. Tang ba ma pi kene ka dei ka challenge ni ila na yumla. Ha jongsha ni ba kat tu kala long thang sni. Am tips ki we ki kishno ki behe ki dangdan ki babon ki barap kubi ki barap pan ani su ipi ki ba im ba sapat ya ka yeng sam nakatu ke jingrap ke jongki Go nang ni napo jongsha thangsling kinongrap natural farming Sodar Shnong i officer na po block but kamtam iso komen shi kadai ba hagani kesni kabangiyo banyak kat lang bat kipriu kibuan aku ke state ru ban promote banyarap lam yang abedai bat ke natural farming ya kani kapor kom kadak kajing play ya kani ka yo kabangin yo pan penya yo pan ya gini ki marep ki jongi ki jor ki capkat ki badan ni da jar keteng labon palat te nakaliang ke jonga ngada kitbok kedwel bat ngangai bo belai undor ka lang bangi banginang la ban kentiu sisa ya karep karyang ke jongi te kani kapor ngan thap no iribon si sendan ban meladap kapat kan long ke jingi thiet te ke jingi dia thiet tengah ngahap ban thiet ini ki jat jor bobon jat
Bandra si banyo ya bam bat I teman bat I bahayan sam. Boleh cuba. To we are live. Yuk khap artli ribbon kita. Arsenal. We are live. Oh. Tawang no kinong di. Let's say kilo to. Let's pas kilo to. So, nang ay no nito pelang jua. Mo? To ayo tu sebelang soalnya. Nanta, ha? 10 kilo ha. Ay, tau full. Itu puru. Elsa, tepi mini ana. Nepur sama. Ay, full mo. Diskat sana. Sekali gusto sana. Bawa tak mentangnya yang Indonesia. Kilo. Turun sekilo. Kitlo. Ay, no stay ha. Langwan lang yung na ini bro. Election support Durban Hall nomor 8 yang kata mentai. Thank you. Aku